والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومنها جواز صبي ضرار المشركين المنفردين عن الرجال قبل القتال. يعني كو نفوريجي كو ودي أودو غيرو يعني ورنو رسول الحديبية. ومنها نجيا لون معنا بانجي فيغو كوبته وفيتنا الحديبية دون كون جواز دغا صبي دهغول ضرار المشركين ذرياج شركو بين المنفردين يعني هراكو سيريندي به عن الرجال غاي وربه بين قبل القتال ده بياتو هارنده واي وون هندو بهبا ادو هارنده فوداد. ومنها نمر رد الكلام رتغول هذا الباطل ميرها ومنها نمر رد الكلام رتغول هذا الباطل ميرها ولو نسب إلى غير مكلف حيث تيكن دون حالا دمباما نيدو مو ونا هلي فادو arkono payko ma feedo wakati فإنهم سبوا كمبه لما قالوا دبينو خلأت القصوى رد عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق بين لا يعني القصوى كون قالوا بما بوادينو بان يعني بين لا ام فالاما با ام من دم يها بسطر مكة بوالي بسالي ام ياده on sati yimɓe ɓe wi woɓɓe goo wi khalaatil qaswa ɓe wi qaswa baronki manam mba'ami radda alayhim nelaɗo rutte dow ɓen sali yani rutti konngol maɓɓe ngol wa qala wi ma khala'at manam baronka mba'ama basalaki wama dhaka ɗum wonali laha wonan deɓa ɓe hologuin jikku ɗum na jikku mabbano kam wiyo mbaya o mbaya si basaliki hande neɗo maki ko sakki mbasali mbaye ha ko sakkinoɗo mawɗi ɗin sali ɗi ha ka liɓoy ko suudu kabanɗo yani Allah hoddira e yehu hikka Allah hoddirno e yehu basalatano ko yewde walakin habasaha habisul fil no maki on satiniraɗo maki ɗo ɓe kala eɓɓore nde ɓe addanilan ɗo hande mi jaɓa en ɓe kala eɓɓore nde ɓe addanimmi fino haare walora mi jaɓa en on say Suhayl ibn Amr aroyi ɓe waɗi accord ji ɗi tawi ko ɗon wonata sababe ko makka woditirte ko. wa min hano e mum istihbabu yiɗede alhilfu wondugol alal khabari dini e hoore khabar dina yankejo alladi on yuridu mo neɗɗo yiɗi ta'kiduhu tentinde ɗum wagada hufida anhu hunjama ina laɗo ma manitama ina laɗo sallallahu alaihi wasallam alhilfu wonugol fi akthar ka ɓuri ɗurde min samanina mawdi'an nokkeli capanɗe jeetati kaɓe wondata fi tentingol wa amarahu llahu ta'ala Allah yamirimo kadi bil hilfi wondugol ala sidqi hore gongol ma akhbara bi ko humpini kon fi salasati mawadi'a nokkeli tati fi Yunus wa Saba wa Taghabun wa in taqul bala wa rabbi. ومنها نجاء أن المشركين شركوا بوالو الفجور أيام بونكي جبين إذا طلبوا أمرا سبعدا به هونده يعظمون به هرب بمون نردين هونده حرمة حرم من حرمات الله حرم جل الذين أجيبوا إليه كوي بنوت إمون وإن منعوا هاي سبهدة غيره وإن منعوا هاي سبهدي غيره كونا دون دوكو ما نايس بسالي بيجي قوة ديوانا دون دون فيعانون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم فيعانون هري بولته أي كوين ببوم بولته على تعظيم موني قول ما فيه كونيمو حرمات الله حرم جي الله دين تعالى تودون لا على كفرهم وانا بولته بسمبنا وركيف راكم ما بنقوا بغيهم بور ما بدهم ويمنعون هيبه هذا إنهم مما سوى ذلك كلا كونارو كلا كوب أري تينا موني قول كو الله موني كو هيبه هذا توتة والده
o manir tamasa kala dabbuɗal muawana wallodiral ala mahbubil e hoore hunde yiɗande lillahi wonande Allah taala taw ɗon o jiiba haray koye o noota ila dalika e ɗum ka inan man kana kalam on ɗon laati ma lam yatarattab fade tawi jokkodira ala dalika e ɗum ɗon ala dalika al mahbub e nden hunde yiɗande ɗon mabghudun ko tikka ko aña lillahi wonande Allah a'zama hara ɗum ɗon no ɓuri mawde min he ko yiɗa ko tawi ɗum ɗon addata ko tikkinta Allah ko ɓuri mawde nden hunde nde o yiɗi ɗon wa hada ɗum ɗo min adaqqi no jeeya ko ɓuri sewde almawadi e nokkeli jopeteɗi e mum wa as'abiha no jeeya ko ɓuri sattude e majji wa shaqqiha ko ɓuri ɗi sattude kadi ala nufuse wonkiiji yani si goɗɗo noddi e hunde welore Allah hay sina julɗo hay sino ko kefere mo hana notede e muɗum kono ko charte ko si tawi nden hunde welore Allah ɗon ta notike mo e mum ɗum ɗon sabimbinta ko mettata Allah ko ɓuri mawde nden hunde nde Allah yiɗi ɗon way so wi ko ɗum ɗo koko mawni koko satti koko hetti famde walidalika ko saabu ɗum daaga ɓittirno an he nelaɗo min ashabi morde sahaba e makko ɓen man daaga ɓen ɓittinoɓe ɗum waɗi buy e maɓɓe ɓitti ko nelaɗo a fottuduno ɗon e heferaɓe makka ɓen kon tawi ɗum ɓittini ɓe wa qala Umar ma qala ko ɗum wadduno Umar haali ko haali kon ka sulhu Hudaybiya ɗon ha o darti nelaɗo ini na ene woni e gonga naɓe woni heferaɓe jogui fenande nelaɗo makko ɗo kon ɗum jonnanten ɓe ɗi accord ji jasere awa ɗum jatinanten dina men ka yaari piiji boy o jabondino ɗo e nelaɗo na yetnomen mi wangode ka suudu haba ha nelaɗo wi mi yetnoma min kadi ko hikka ay wa jaba Siddiq Aboubacry Siddiq jaabi fiha mum bi jawabi nabi jaabeji annabijo Abu Umar acci nelaɗo e ko Aboubacry ko landi Aboubacry jaabo a sikkay kanko e nelaɗo haɗa ɓe nokkungol ko nelaɗo jaabino fof oye jaabo ɗum tigi wadan ɗo e dulno tindini ala annahu wonde ko Aboubacry afdalu sahaba ɓuuri moƴƴude sahaba ɓe wa akmaluhum ɓuuri ɓe timmude wa arafihim ɓuuri ɓe ande billahi Allah wa rasuli en aɗo makko waɗine dina makko ka wa shaddim kanko ɓuuri ɓe sattude muwafaqatan lahu hawrodirgol e dina Allah kan wa dalika sabu ɗum lam yas'al Umar illa nabi sallallahu alaihi wasallam Siddiq oɗo waɗi Umar landoyanoke sina annabijo en Aboubacry Siddiq o feƴƴal ɗon tawi ko ɓeeɗo yewtimo kon ɓay ɓeeɗo hawri e hunde wotere kankadi o tawi ma o yondinoɗa ɗum o ɗaɓɓali goɗɗo goo fayi hon ɗum par ce que mo anduno e ala fewn ɗon ɓurɗo nelaɗo sifineɗo feƴƴi ala ɓurɗo Aboubacry wandi ko ɗum waɗi ko kanko tigui mo qirriti ɗum ɗon hasatan no tenti wona ko ɗum waɗi Umar landaki si wona nelaɗo wa Siddiq hasa ka herti duna sayri ashabi ko aldaɓe e sahabaɓe hedditiɓe foof o min hano mum annabijo sallallahu alaihi wasallam adala zata yamin o seluno o yaari sengo ñaamo ilal Hudaybiya o yaari Hudaybiya ɓa andi o sudike Makka andi heferaɓe Makka ɓen sakkikemo ka laawol andagol mawgol yaagol Makka o accitingol ɗon laawol o yaari sengo ñaamo hollugol ɓe naafi piiro ari o yaari noon hakka wiyete Hudaybiya ɗon ɓeyano sakkito anda o ari no haw ɓaɗike Makka o rewri laawol goo qala Shafi'i Imam Shafi'i maki ba'daha min al-hil wo yoga e Hudaybiya no jeeya e ko dagi kon e mum wa ba'daha min al-haram yoga e mum ko ka hurum Makka jeeya Hudaybiya ɗon wo feccere goo ko min al-hil yani ko ka dagi waɗugol piiro waɗugol piiji ton ɗa ko e nder hurum on didol hurum Makka on jeeya sengo go nder ɓe ɓaɗike Makka وروى في اللك أحمد في هذه القصة أنه عندما كان لاتنو كان صلى الله عليه وسلم يصلي وجولين في الحرم كان در هرم وهو مضطرب في الحل وهرى هم مضطرب في الحل وفيه الدلالة على أن المضاعفة متعلقة بجميع الحرم وإمام أحمد في اللك يقول قصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا تبجول في الحرم يعني عندك كون هروب كون هراي Hudaybiya وهو مضطرب في الحل يعني هرمو بيتي معنا ونقول هراي كانوا كورة كدقي ونقول هرتو
kono si ana si ara si juulgol yennima o yaw juula ka nder hurum wa fihi no ɗo kaddilala wana ko tindinta ala anna al mudaafata wondema sowodirgol ngol mutaalliqun no yowodiri bi jami' al haram dendagal hurum on la tahtasu hertora bil masjid juulide nden to ko waɗi o nela saji maɓɓe en juulgol ko ɓen hoya mbiya ɗon ɓe yewta hen ɓe nder ko woni hurum o kon ɓe juula to wawa muttaribun fil hil yari hari le mo waɗi hayma makko on ka hoɗi toon ka helli kono so falnoma juulde o yaha ka hurum o juula toon wol ɗum ɗon holli jaka hurum on ko wiya hurum kon fof baraji mo sowodira naka nder juulirde tun wanna qawlahu kanela ɗum makuno salatun fil masjid al haram juulugol ka juulide Allah horma ndende mana no ɓurdi e juulgol kona kayre wano ni ka qawli ta'ala wo ɗum no nanta ka Allah wi fala yaqrabu al masjid al haram wata ɓatto juulide Allah horma ndende wa qawli ka wi subhana alladhi asra bi abdi laylan min al masjid al haram yani haray ko hurum on fof woni ko konta wa min haɗo mum anna man nasala wonde o jippiɗo gariban ka ɓatti makka yambagi lahu no hananimo an yansila nde o jippoto fil hil yani ka dagi toon ado nadde hurum o si tawi ma o weera koye salli o juula noon fil haram ay o diwa keeron o juula ka hurum wa kadhalika ko noon kana latorno ibnu umar yasna on waɗirayno wa min haɗo mum jawasu dagade ibtidai fuɗɗagol al imamujo on ɓe talabi sulhi ɗaɓɓugol sulhodirede ida ra so yi almaslahatu moƴƴere lil muslimin julɓe fiye mum yani imamujo julɓe ma lontiɗo imamu on o fotti ay ɓe haare mo wawi ɗaɓɓude sulhodirgol e maɓɓe ɓe haaldida goɗɗum ɓe wallina haare nden so tawi moƴƴere no e mum wonande julɓe wa fino ɗo qiyamu daragol almuhirat muhira bun Shu'ba ala ra'si ka hoore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bi sayf tawi mo wonde kaafa ɗum ko sakkanagol nelaɗo no o holli no dago si goɗɗo no huuli taw ɗaɓɓa ko garda mum tawi no hulata goɗɗo huudomo waram ani fewno ko ɓe waɗayno accord on ɗon ka sulhu Hudaybiya mo hiratu mo Shu'ba mo jogii kaafa mo dari takko nelaɗo si ɓe yewti seeɗa Suhayl ibn Amr arannoɗo Quraysh on fi accord on o ƴetta junngo makko ngo innamo naɓude nanga waare nelaɗo nden mo hiratu mo Shu'ba honka junngo makko ngo fiyango inna junngo ma ngo hana memde junngo yaade waare nelaɗo nde on sa mi waɗi kufune jandi on sa nelaɗo o landi nelaɗo ko homboni nelaɗo wi komo hira bon Shu'ba woni o warɗo yimɓe dogi ari noon ino naatiga islam huɗɗimo sabutude o wi an sa yarimɗo ronditanima piiji ɓuuri walam takun latanoki adatuhu aada makko ay yuqama ala ra'sihi nde darete ka fewndo hoore nelaɗo wowa kay ɗum hara nelaɗo no jooɗi hari arabi ala aada ɗum ara nu nelaɗo toolo goɗɗo ara daro hoore makko wono innirten ni goɗɗo dari ke hoore mawɗo ena boninede e makko hari ɓe ala aada ɗum kono nde ñanda yani mo hira waɗno ɗum ko ɗum o wi walam takun latanoki adatuhu e aada nelaɗo a yuqama nde darnete ala ra'si ka dow hoore makko wa huwa qa'idu wara mo jooɗi ɗum laataki ɗum sunna tun ko sunna de yuktada biha mono ñentine enda udumi saga nde ari rusulul kuffari nelaɓe heferaɓe ɓen min idhari morde feññinde al izzi teddugal fakhri e mantago ta'zim al imam e mawnigol imam o nda wedema ɗum ko ɗum wontuno aada julɓe ɓe ma wonno jikku maɓɓe wonay sa aada ɗum ɗo laataki min naw il mazmum laataki noon kadi koye hunde guiñande kama anna al fakhra wala waɗiri mantago e khoyala e ñaaƴugol fil harbi hara ko ka nder haare laysa lataki min hada naw e oɗo noon al mazmum guiñaɗo si gayrihi si tawi wona e haare ko ñiña si tawi na e haare andi ma bagol bunga Allah no haɗi ɗum ala tamsi fi ardi marhan kono si tawi ko ka haare hakkude heferaɓe julɓe on ti yaltiɗo ñaaƴani heferaɓe bunganiɓe ɗum nelaɗo makuno fewndo yani min nayno sahibu sayfi rasulillah hono wiyete Abdou Dianata ɓawo yetti kafa kam waɗi ka hakkude saffeji o ñaaƴi o waɗi ha hilto o yaari yehi yaadu bungo yaɗo maaqi nduɗo ko yaadu añandu sina e oɗo nokku ana yaadu ndu Abdou Dianata on yaadu ɗo nu haka o hoti ko yaadu ndu Allah añi sina hara ko e nde nokkure sugu ɗo
وقد بعث نلاد إمن البدن جلود دين كدي في وجه الرسول الآخر يسو نلاد من أوريس نلنا goɗɗo gooɓe imminno wiyeteeɗo Budayl nelaaɗo ɓa hayni kamara nelaaɗo wi oɗo no jeeya e gorol ko mawninayɓe gelooɗi yiɗuɓe gelooɗi immine gelooɗi ɗin fof darnen ɗi o gasa so yi ɗum ɗon o annda hina piiro addi en ko ɗum woni wa fi ba'sino immigol albudun gelooɗi ɗin fi wajhi rasulil akhir yani nelaaɗo oya kadi mo ɓurayte immin o dali ɗum ko tindinta ala istihbabe yiɗede idhare feññinde sha'iri islam mandeji l'islam ɗin li rusulil kuffar wonande nelaaɓe heferaɓe wotno so heferaɓe imini délégation ka julɓe har so ɓe ari ɓe yiyayno mandargalji manam mandeji islam mawɗin fof ɓe anda o islam no mawnina no teddina o fi qawli sallah sallam e kalaɗo ma kanno lil mughira amma al islamu fa aqbal nelaɗo wino mughira si tawi ko l'islam mum mi jaɓanima wammal malis ko jawdi ɗi falastu minhu fi shay aray mi laataki e fi ndin ɗo hay fuy tawi ko goɗɗo o wardo o jaɓi jawdi mum o arde o silma aɗo wi ko silmuɗa ko mi jaɓi amma haqqe goɗɗo yettantama ɗum garani darede haqqe mon hollata haqqe goɗɗo no mawni dalilu ɗum ɗon no tindini anna ala e dow anna maalal mushrik wonde jawdi sirkowo almuahadi ahdaɗo masumum ko jawdi hiwani en tant que o ƴettali na e piirod o engasaki piirɗugol julɓe ɓen haray jaɓɓugol mo jawdi ni tun haray jawdi makko ni ko renani ko hiwani aussi o dartike julɓe ɓe piiri ɓe wawimo ɗum haray jawdi makko ni woni jawdi maɓɓe wannahu holli wonde ndi jawɗo laymu lakko ndi jeyirtake ni tun bal koni yuraddu alayhi ndi ruttete dow makko fa inal mughira ɗum mughira sahiban o wonduno e maɓɓe ala mani hari koye hoore holare ɗuma kadara bin hoti hoodi ɓe noon wa kadara nangi amwalam jawle maɓɓe ɗen walam yata'arrad nelaɗo weeɓi yanaki sallah sallam yam wani jawle maɓɓe ɗen ɓawo ari nelaɗo ƴettali jawle maɓɓe ɗen wala dabba anha nelaɗo noon sakkanaki kadi e jawle maɓɓe ɗen wala damina ha o fawtanoki ɗe kadi lawwonande ɓe wiyano kadi o yoɓay ɓe jawle ɗen ene dalika saabu ɗum kana latno qabla islamil mughira ko addo mughira silmude ko ɗum wanno nelaɗo ƴettanali mughira garanti wonde o ƴetta e jawle ɗen o kon noon o defandano ɓeya kadi jawle ɗe wigol ami walla on ɗe rutto kamum mami jonnita on ɗe mami yoɓay on ɗe saabu ko mughira waɗi nden bonnere on sabu julɗali ɓe yiili haqqille mum e figal islam kala ko yen ɓe ndaara kala nafoore ko woni maɓɓe